Ngiyalibingelela bangane bami endaweni ezehlukeneyo zalumhlaba. Engathi inkosi yethu, inkosi yomusa lothando, ingasithungamela lapho sivula ilizwi lenkosi, sisizwa inkosi ikhuluma kithi ngokuphathelane lezimuli. Namhlanje kafitshane isihloko sethu sithi Asimeni Siqine Njengemuli. Kule ndingeko ukubana izimuli zithole ukuqiniswa esikhathini esinjenga sona lesi. Sinanzelela ukubana ilizwi lenkosi liyadingakala ukubana lisivezele kalula amacebo angenza amakhaya ethu aqine esikhathini esinjenga sona lesi. Asikhuleke Baba wethu osezulwini, silindele ukuzwa ukhuluma kithi namhlanje. Khuluma kithi ngendlela oyikhethileyo, uvule indlebe zethu zilalele elakho ilizwi, lamehlo ethu abone okwenzakalayo bese silandela eyakho indlela. NgoYesu siyakhuleka, amen. Kambe siyananzelela yini izenzakalo ezikhona emakhaya ethu? Ake sithatheni amabhayibhili ethu, sivule incwadi yabaseKorinte besibili, isahluko sesine, ivesi lingelika 8 lelika 9. Ngiza kuyibala ngesintu, ngiphinde ngiyibale njalo ngesilungu ukuze sizwisise kalula livesi. Umfundisi uPauli uthi yena, siyaminyezelwa inhlangothi zonke kodwa kasibandezeleki. Siyadideka kodwa kasilahli ithemba. Siyazingelwa kodwa kasihlanyukwa. Siwiselwa phansi kodwa kasibhujiswa. Makubusiswe ukufundwa kwelizwi lenkosi. Ngesilungu iBhayibheli lithi khona, we are troubled on every side. As families, we are troubled from every side. But we are not distressed. We are perplexed, but not in despair. We are persecuted, but not forsaken. We are cast down, but not destroyed. Ngempela zihlobo esithandekayo, emakhaya ethu uSathani usithwalele ubhulo. Umhlaba lo awula sizi kithi. uSathani uzungezile amakhaya ethu. Uthwele izembe elilolwe enhlangothi ukuze agamule izimuli ngapha langapha. Imuli ezinengi zilimele. Nanzelela ukubana phakathi kwezimuli nanzi izenzakalo ezilutshwane ezisobala ezenzakalayo. Ngike ngathatha iphepha elika May 5, ngabala ngafumana kuthiwa khona kuyona leyo iviki elizweni lakithi kwakurekhodwe 47 cases of divorce. Ngeviki eyodwa 47 cases of divorce. Lokhu kungenza sinanzelele ukubana uSathani uvele ujongile izimuli. Okukhomba ukubana nxa ungahlala phansi uthole ithuba uthi on average 47 or 50 cases of divorce a week. Kusiya phela umnyaka mingaki o mangaki amakhaya azabe echithekile. Kukhomba ukubana more than 2,000 homes in a year will be destroyed. Imchado ichitheka suku zonke. Ungananzelela njalo ukubana phakathi kwezimuli ukufa kungenile. Ukufa kunyenyile kwangena phakathi kwemizi.
abafelo nabafelwakazi bayanda insuku ngesuku. Intandane ziyagcwala umhlaba wonke. Akusela muntu ozabanakekela, imuli is disoriented. Abantwana sebesele bezintandane. Nanzelela njalo ukubana emakhaya ukudlovana kuvamile. Ngesilungu bakubeka bathi intimate partner violence. Obaba bahlukuluza omama, omama bahlukuluza obaba, abazali bahlukuluza abantwana. There is no peace in the homes. Kuyini njalo kunye okwenzakalayo emakhaya ethu? Ukungathembeki asisakhulumi ngakho. So kukhanya nje kuyimfanelo ukubana umuntu angathembeki. Abantu sebeze bebusisa ezinye izinto ngokunika amagama achiyeneyo. Amantombazana agijima labo baba bebabize bethi ngamablesser. Omama bagijima labantwana abancane bethi bangoBenten. Imizi iyachitheka kuthiwe kulama small houses. Zihlobo ezithandekayo, families are in trouble, sigonjolozelwe inhla zonke. But one thing that we know, yikubana sigonjolozelwe kunjalo, our hope is in Christ, our Lord and Savior. Nanzelela njalo ukubana imuli zehlelwe yimkhuhlane echiyeneyo. I-COVID-19 ichiye ithanyele izimuli. Ubaba, umama, abantwana baphelile. Izihlobo ziphelile. I-diabetes iyathanyela. I-BP iyathanyela. I-arthritis ingenile. Name whatever disease. Families are being eliminated. Ngemikhuhlane echiyeneyo. Unanzelele njalo ukubana kukhona okunye njalo osokungenile phakathi kwezimuli. Ukusebenzisa izidakwa lokusebenzisa indakisa ngendlela ezingayisizo, esingakubeka sithi alcoholism and drug abuse has come into families. It has crept into families. Akusaqedakali okwenzakalayo emakhaya. Izinto zonke sezimi manzonzo ngenxa yokubana uSathani uthwalele izimbuli ubhulo. Pho-ke izihlobo zami ezithandekayo, asinanzelele nini ukubana ngempela siminyezelwe. But the good news is siminyezelwe sinjalo asibandezeleki. Kungani singabandezeleki? Kungani noma sididekile kodwa silokhe simi silethemba? Kungani noma sizingelwa kodwa kasihlanyukwa? Kungani noma siwiselwe phansi kodwa kasifanga? Kuhle sinanzelele ukubana noma kuyini okwenzakalayo asazini ukubana our hope, ithemba lethu is built on nothing less than Jesus' blood and his righteousness. Hlobo zami ezithandekayo, nansi enye into esingene phakathi komuzi. Inyamazana ebizwa kuthiwa yidiaspora. Idiaspora isichithile imizi. Obaba bayahamba bechiya omama ngekhaya. Omama bayahamba bechiya obaba ngekhaya. Abazali bayahamba bechiya abantwana. Sesilama child-headed homes indawo zonke. All this is an indicator ukubana uSathani kathokozi nge-togetherness yezimuli. Kuviki yona leyi besikhuluma nge-family togetherness. Ukubana imuli kumele zihlale zimanyane. Ukubana imuli kumele zihlale zindawonye. But in search for greener pastures, abantu bayasuka bahambe bachiye izimuli zihlupheka. Zihlobo ezithandekayo, sigonjolozelwe. uSathani usigombolozele, usithwalele ubhulo. Kodwa sihlobo zami ezithandekayo, singenza njani ke njengezimuli? What shall we do? iBhayibhili, ilizwi lenkosi limbumethe amazwi asiqinisayo esikhathini esinjengasona lesi. iBhayibhili lile rescue plan for families.
iBhayibheli liyasiqinisa esikhathini ezinjengasona lezi, when families are disoriented, when families are disengaged, iBhayibheli lile rescue plan. Yiphi i-rescue plan yeBhayibheli? Kafitshane ngenxa yesikhathi siza kubamba izinto ezilutshwane, kodwa ngifisa ukubana sinanzelele isifundo sokuqala esisiphiwa nguJesu ngokwakhe. uJesu alubana sokumaci ukubana asuke kuleli khaya, eselungiselela ukubana aye kufa eCalvary. Uyakhuluma labafundi bakhe, uthinta indaba ezibuhlungu, abesesithi nxa eseyiqeda indaba, abesesithi nguJohane 16 ivesi lika 33, abesesithi bafundi bami, ngikhulumile lezi zinto kini ukuze libe lokuthula kimi emhlabeni. Yebo na, sihlala siphila emhlabeni. uYesu uthi ke lapho eliphila khona njengezimuli, lapho elihlala khona kuthiwa kusemhlabeni. Kuyini okuza kwenzakala emhlabeni? Emhlabeni liza kuba lezinhlupheko ezinkulu. Emhlabeni lizahlangana lama challenges. Emhlabeni lizahlangana lechithamizi echiyeneyo. Emhlabeni izimuli ziza kuphambaniseka, kodwa manini sibindi. uYesu uthi yena noma lihlangana neziphepho, noma lihlangana namagagasi njengezimuli, manini isibindi. Ngani kumele sime isibindi? Ngoba yena unqobile umhlaba, ngoba yena usinqobele. Yebona singehlelwa ngokusehlelayo, yebona singabhulwa ngokusibhulayo, kodwa indaba leqiniso lisekuthini? uYesu uthi yena manini isibindi. Friends of mine, bangane bami abathandekayo, noma sidlula phakathi kweziphepho, noma sidlula phakathi kobunzima, kasimeni isibindi, kasimeni singesabi, ngoba uYesu usinqobele. Usinqobele izolo, uza kusinqobela namhlanje nokunaphakade. Okwesibili, uJesu uthi yena alubana ekhuluma njalo efunika isifundo kubafundi bakhe, uthi kubafundi bakhe, yebo na, ngiyayizwa imibuzo yenu, ngiyawubona ukukhathazeka kwenu, ngiyananzelela ukubana kalihlalisekanga. uYesu abesesithi kuMarko 11 ivesi lika 22, uJesu wasebaphendula wathi kibo, banini lokholo kuNkulunkulu. Zihlobo zami ezithandekayo, as we pass through the storms of life, nxa sidlula phakathi kokuchikachika komhlaba, kasibeni lokukholwa kuNkulunkulu. Elesilungu iBhayibheli lithi have faith in God. Zihlobo zami ezithandekayo, as families, let us have and teach each other to have absolute faith in God. Asifundisane nini ukubana noma sidlula phakathi kwani, uNkulunkulu udinga ukubana sibe lokukholwa. Okwesithathu, ungabala njalo incwadi yamaHubo isahluko singesika 37, ivesi ingeyesithathu. uDavida uyakhuluma, uthi yena nxa enanzelela izinto ezenzakalayo emhlabeni, nxa ekhangela ububi obukhona obuhlasela izimuli, uyachibilika, uthi nanzi izinto okumele sizenze njengezimuli. Number 1, thembani enkosini. Trust in the Lord. Asithembeni enkosini. Sihlobo zami ezithandekayo, ama-tragedies that are following in our families adinga ukubana sithembe enkosini. Number 2, kusemvesi liKhubo lika 37 ivesi ngeyesithathu, uthi yena thembani enkosini, nenze okuhle, nihlale elizweni, wondliwe ngothembeko. Kuyadingakala ukubana sondliwe ngothembeko. Wothi siyibale ngesilungu sizwe ukubana uDavida uthini lapha kuPsalm 37 ivesi elika 3, lapho uThixo ekhuluma lathi, uthi yena lapha, trust in the Lord and do good,
so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. uThixo sihlobo sami esithandekayo uyasikhuthaza ukubana sethembe kuye. Kuhle ukuthemba inkosi. Akukho okunye okuthabisa inkosi ngaphandle kokubana ilalelwe. Ngiyakholwa sihlobo sami esithandekayo ukubana izimuli zethu ziyalidinga lelo themba. Ngiyakukholwa sihlobo sami esithandekayo ukubana siyadinga ukubana sisondele phansi kukaNkulunkulu, sibe nokukholwa kuye, simethembe ukubana noma sidlula phakathi kwani njengezimuli, he will carry us through, ngoba siyakwethemba khona lokho. Okwesine uyakhuluma njalo uthi yena kuGenesis 39 ivesi ngelika 21, lapha sesihlangana lejaha uJosefa. iBhayibhili lithi khona, wena khumbula ungalibali ukubana you are not alone. Ungalibali ukubana ukhona olawe through the storms of life, through the stormy marriages, through the stormy family relationships. Ukhona olani. Nanzelela ke uGenesis 39 ivesi nga 21 uthi yena lapha, kodwa inkosi yaba loJosefa. Zihlobo zami esithandekayo, imuli yakho ilobani. Vuma ukubana itestimony ibhalwe ukubana inkosi yaba lemuli kazibani. Inkosi yayile muli kazibani. iBhayibhili lithi khona, kodwa inkosi yaba loJosefa ekhonale eGibhite, welula umusa wakhe kuye, wamupha umusa emehlweni enduna yentilongo. Zihlobo esithandekayo, kasithembeni uNkulunkulu uzelula umusa wakhe, asiphe umusa wakhe in spite of the storms that we are going through. Nanzelela umzekeliso lo okaJosefa. uJosefa umuntu wenkosi owadlula phakathi kobunzima obubangalisayo. Yibuphi ubunzima ongadlula kubo obungaphose bulingane lobudlungu obadlulwa nguJosefa? uJosefa ephuma phakathi kwemuli wazondwa ngabomndeni wakhe. Abafowabo bamzonda kangaka baze bamthengisa, baze bamhlukuluza kangaka, waze wabotshwa futhi wabotshelwa icala angalenzanga. Kodwa the good news is uThixo wayelaye uJosefa. Inkosi yayilaye uJosefa through the storms of life. Allow yourselves to stay in the presence of the Lord at all times. uJosefa umzekeliso omuhle wokwethembeka kuNkulunkulu. Yikho ingoma sasiyihlabela izolo. uJosefa wayethembeka, wathembeka kuma-Israyeli, waze wathembeka lakunkosi uFaro. Ikhubo lika 23 ivesi lika 4, uDavida ngemva kokunanzelela disintegration eyayiphakathi komuzi wakhe, ngokunanzelela ukubana uyamdinga umsindisi. Zihlobo esithandekayo, njengoDavida siyamdinga umsindisi emakhaya ethu. Abesesithi kuKhubo lika 23 ivesi lika 4, yebo loba ngingahamba esihotsheni sothunzi lokufa, kangikwesaba okubi, ngoba wena ulami. Zihlobo esithandekayo, this is a golden promise. uThixo ulathi. Emmanuel, God with us. Uthi yena lapha, kangikwesaba okubi. Even if I pass through the valley of the shadow of death, I will not fear. Ngani? Ngoba ngiyakwazi ukuthi wena ulami. Vumani sihlobo zami esithandekayo ukubana sinanzelele ukubana God is with our families, ukubana uThixo uphakathi kwezimuli zethu. So ke singesabani when we know ukubana uThixo uphakathi kwezimuli zethu. Bangane bami, ngicela sinanzelele lokho, siminyezelwe kodwa kasimeni isibindi, sididekile kodwa kasibeni lokholo kuNkulunkulu, siyazingelwa kasithembeni enkosini, siyawiselwa phansi asazini ukuthi kasisodwa, siyesaba uJehova uthi ungesabi ngoba mina I will take care of your families. uJehova
uJehova uthi yena no matter udlula phakathi kwani ngilani kuze kube sekuphetheni. Yikho uJehova eqina ngala amazwi esiwathola kuJoshua isahluko singesokuqala. uJoshua isahluko singesokuqala ivesi lingelokuqala. Uthi lapha nxa ekhuluma Joshua chapter 1 ivesi ngelika 9 uJehova ekhangela uJoshua ethungamela imhuli yakwaIsrayeli uthi zwana Joshua angikulayanga yini, have I not commanded you? Angikulayanga yini. Nanzi izinto ezine esihloko sami esithandekayo esiqina ngazo namhlanje uThixo adinga ukubana sizibambe emakhaya ethu. uJehova uthi yena angikulayanga yini, ngithe kuwe be strong and of a good courage. No matter what you are going through, be strong and of a good courage. Be not afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Zihlobo ezithandekayo, let us rest on the promises of God. Let us realize ukubana uThixo ulathi izikhathi zonke. As families, I want to commit us into the hands of the Lord. Lapho sikhona singabe sigonjolozelwe, but we have nothing to fear ngaphandle kokubana silibale lokho uThixo asenzele khona. Asazini isihlobo sami esithandekayo, asiqapheleni isihlobo sami esithandekayo ukubana ithemba lethu likuJesu Kristu. Ithemba lethu leyame kuyo inkosi yamakhosi. Izimuli zethu are of great concern to our Savior, and the Savior uqakathekisa ukubana izimuli zihlale zimanyene. Yikho uDavida amemezele kuHubo lika 133 ivesi yokuqala, kuhle kangakanani, how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. Zihlobo zami ezithandekayo, umthandazo wami yikubana simanyane njengezimuli. Umthandazo wami yikubana noma simiyezelwe sibe lesibindi. Umthandazo wami yikubana sibe lokukholwa kuNkulunkulu, sithembe enkosini, sinanzelele ubana kasisodwa. Through the storms of life, Jesus is with us. Asikhothamseni amakhanda alubana sikhulekayo. Baba osezulwini, kulithuba elihle ukunanzelela your power and your concern for us. You are concerned ngezimbuli zethu. Siphathise uNkulunkulu ukubana noma sidlula phakathi kweziphepho sibe kwazi ukubana you are there with us. Akukho okungasihlukuluza. Nkosi isiphepho sivukile namaza aphakeme nesibhakabhaka simnyama. But what we know yikubana peace be still is coming to quieten the storms in our homes. Ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen.